Aray assalamu alaikum jama mi weltan ton mo be inde muñe yettore mum e kala ka wawɗon déplacade ha wawon hewtude ɗo mi weltanto promoteur ɓe ɗimmoɓe an jooɗiɓe sénégal ɗo mi weltano président on ɗo ka siradio ka média ji ɗo nde weltani on fotami ɗay suti effort ji ɗi bon mi arta ɗon mi weltano improd Digue Bella kanko woni président on ka improd ha hewta Digue Bouba Massi Diallo bon avec les autres bon mi weltanto monsieur Adama Koulibaly madame makko ko kamɓe accueillan ɗo haray la weltaniɓe photo wona seeɗa haray no wonani lam welo welo molanago ko tawi général Bari jeudi 124 promotion déplace to depuis Gambie hewta Sénégal ɗo onon wernilan ko onon teddini fiyan ko onon kadi towni fiyan quoi bon ara miɗa weltani on on fou ko tawata kon kadi mi waway addude artiste de international mo fo kadi woni poɗodirde fewno ɗo tawata mi waway mo addude e nder Sénégal accueil lantata concert on waway wadde e samedi ara oɗo haray la weltani jama on fou haray mi andi tinay jama on concert on inchallah jama Sénégal on wonɓe ɗo e daareɓe kadi tawata ko wontiriɓe ka gaɗa keeri ɓe yiyay kadi nouveau système nouveau go kadi ɓe yiyata quoi par ce que ko créateur ji ɗin fof tawata on tawa e fus manka bon no wayni yimɓe ɗiɗo si ɓe jooɗiki a tawa ko hakkille ɗiɗo jooɗi si woni tato nayo jowo a tawa hakkille ɗen no développe ɓuuri ka wowi donc quoi ɗo au concert ɗo wona général Bari tun organise mo wona Digue Bella tun organise mo wona mboma tun wona oɗo tun bon ko ɗum waɗi hakkille ɗen no développe moƴƴa e fi o concert ɗo jama o yiya e concert on ɓe tawata kadi kono ɓe faalira noon concert on o woni riche Allah o lanɗon jaaɓi ɗum koye samedi arowo ɗo haray ko jama on fappo no invita kala wonɗo siivude e kala siivoyowo kadi haray meɗe weltani jama o mo ratudole merci.